kulturan como reirekiarekin paso bat ematea gehiago jotzea da pixoet zerbait profesionalago orantz juta. Bai, jendea ezagutu dugu, da viceversa, ez? Oin pixkat kredentzial gehiago daukagu, nola baita esateko. Da bai. Bai, bat daukagu Bilbon, hilabete honetan, Alaberakin, Ermuellen, kontzertu guapo izango da, seguro. Da gero, egun bat lehena o triangun egon gara doainik, gaina. Pues a darle caña danai. O sea, orkestu, da echar unas risas. O sea, ez juta mentalidad de irabazteko mentalidad egin, baina junda jo, da ondo pasa. Been in a bad mood for the past couple of weeks. I'm trying to find a solution in between shots. Bilbon da Euskal Herrian gauza oso guapo gertzen dira, Tok, Bulk, Thatchers, gure modiako da. Gero eta gehiago. Bai, joder, Jofe, Chill Mafia dana, Euskal Herrian oin dan erikitzen dira, gauza oso guapo gertzen dira. Kainita, jo aldezun lekutan, hemen, han, igual, da disfrutar un poco de la música. Goril. Definitely no space for time.